Hi guys, good morning. Welcome and welcome back. Tugiye plage. Tugiye ku mazi. Yumva abantu mwese karibu cyane muze tujyane tujye ku mazi. Yumva tujye kureba ukuntu hameze. Ukuntu uyu munsi hasa, Hari izuba my guys. Hano hari izuba. Byinshi pe. Ariko mu imbere dufite mu modoka mo imbere imodoka iri gukaputa 41 inyuma nyine ariko umugire no twebwe mo imbere se twatugihumeka arimo 41 twapfa. So tujyane kuri plage urumva ndabereka dusubiye kuri plage twagiyeho yitwa La Grande Motte, ariko ndaza kwereka side tutigeze turebana ku manywa aho bwije. Dore umuhungu wanjye nguri afite mikro mwamubonye nawe ari kuvuga ngo nawe nizere ko muri kunyumva neza. Rero reka tujyane ubundi tuze kureba ibiri kubera kuri La Grande Motte, sibyo? Abantu benshi bari kujya muri vacances, abandi bari kuvayo, abandi bagiye kuri plage, abandi tugiye koga, abandi buri muntu n'akantu ke. Ubushyuhe ngo mutahe. The car who is behind us. Behind us there is that. Oh, let me zoom. Yeah. The movement is on another level. Yewe bantu banjye tugeze kuri ya plage, tugiye gushaka parking si the houses. Jareba hari laboratoire. Bebe hano si urabona aho uparika. Umva tugiye gushaka parking like last time. Umva noneho nitubona parking tureta tugenda. Bebe si yuko hano nahari kuri plage. Do hano imbere yemwe we, hano imbere ni amazi, hari imbere. Wow. Abwiye ikote ntago tugeze tuyinyuraho. Ugire nimba n'umwanya hano. Dore restaurant ya pizza. Gusa sinzi niba ari yo nzi. Mure. Kuko yayindireho ibintu bibujabuja. Sheri hano ntago ari hahandi. Ntago ari hahandi. Twaje ku yindi kote. Ni numbwire parike hano cyane. Dore na muza glass. Hano hantu uko nahari heza babe. Sheri hano nta mwanya uramakubona. Ni siporo. Handi ariko kubona na mureba aha hantu mbabwira ngo ni heza. Aha hose ni amato, hano imbere yacu ni amato. Yo no kwatembera dore nimwe nta umuntu yafata akantu kakatora nanjye yewe we dore ubu bwato bwose. Yo kandi ubwo ntabwo uri kureba. Vuga ati ubwo se nagira ngo ndaryamye. Hano hantu ni heza we. Wow. Baraje muri vacances gafata Akapartement. Nano kaka BNB. Airbnb cyangwa hotel. Kazajya usohoka. Numva mwabantu mwe. Iyi plage nzayizaho ngaruke n'ubutaha hanze n'undi munsi. Oh my goodness. Hano hantu ndahakunda. Ndahakunda pe. Wow. Izi nzu ubu bwoko bwazo sinjya mbumenyera, ntabwo nabumenyereye namba. Ndazireba sinzirambirwa sha. Shedi nsomera rya jambo ngo niro le shops. Dore kano ka baby boy bari guhotora. Umva see the beauty of the city. Umva bebe. Mama. Yes. Papa, On va à la plage. Oui, on cherche le parking. Akamodoka kanjye kaba kari everywhere you go. Ni passepartout. Ni mitu yo. Afeta ko iye kari yo kunda. Range Rover. Akamodoka kari pick up. Oui, ni Range Rover nyine. Ntabwo iyo warubonye ariyo. Niba atari ubwo rero si yanjye. Thank you. Ino nzu tuyica munsi.
Do you guys see? Apartment. Munsi ya hoteli. Mais ça Chance. c'est pour faire quoi? Regarde-moi ça. C'est pourquoi là? Non, en haut là. Ah bon? Oui, là. C'est l'entonnoir. C'est pour faire quoi? C'est pour montrer la direction du vent. Voilà. Ariko bimeze nkabyo. Maman, Mm. c'est comme la direction Umva du guhera vent hano de dutangire l'aéroport. twakonje. Papa! Oui, C'est comme la direction. Umva murabona ukuntu ari heza. dutangire Oui. tugakanda. Turi kukumva. Oui mon fils. Mais c'est comme la direction de l'avion, du vent, de l'aéroport. Aha hantu hose haba hari Tout à fait clean. d'accord avec toi. Clean. Oh my gosh. Ariko hano hantu ntabwo hashyushye cyane do 36. Uyu muntu ntago agiye. arimo kwinjira bari bamuretse ngo yinjire. Ariko gutangira tugashakira hano. Mwabonye dore umwanya sheri wanjye. Oui. Hari inyuma y'imodoka n'inzira. N'inzira naho ba. Oh. Amanyu hari hagenda amamoto. Okay, reka tujye gushaka parikingi and we will go. Ouais, Kariya gakamyo nta n'umuntu urimo nagize ngo karimo karavamo. Twari twahagaze hariya ila 1000% raison. Uyu nguyu ni umwanya Ni inzira. Bebe, wa mwanya wacu bawuparitse. Wagira ngo nubona hasize mpabitse. Dore hahandi twahingutse last time. Dore imodoka igiye muri demi tour. Naho hari abaraba bahafashe hari indi yari iri inyuma. C'est horrible, c'est dommage. Umva tugiye kujya hariya kuri plage. Lelele. Tout dommage. Yuhu. Guys, ngaho namwe ni mu ndebere. Tout dommage. Umva re fatuye. Ahise bahaparika intuza kugira Barahakinze. uriya muntu se bawugiyemo nta muntu urahajya no? Nta muntu urahajya gute se ko bahakiye. Neza. Si ngaha. Bagiye bashyima. Ebe umuntu agiye kugenda. None ni muri ya ntuza y'iminota 15. Ahubwo uyu ni 15 minutes. Numva mw'abantu mwe turi gushaka parikingi but it's hard. Very So hard. hard to find. Cause Bebe none uno munsi nta bantu bari kugenda nyine bambaye ubusa dore isaha turiho. Dufite 34. Uyu mukecuru rero ntago ari kugenda ngo abe mu nzira. Yaka yarayihondaguye ikintu ashaka. Ahubwo ntakugonga. Muti. Ye bamwandikiye amande asha. Ninde? Umuntu uri hano ari kwandika amande ashyiriye amande umuntu. Ikirahure. Nanjye barayansamuye. Abizi sha natanga ubuhamya. Ni ubuhamya. Ushaka ubuhamya bambwiye dore ngaka. Tuzenguruka. Noneho baca abandi mu mijyi nk'iri hari iwacu baca 25 bano bandika 35 baramajoro kubera ari plage. Umva mureba hano hantu ukuntu ari heza. Sishoye ko hano hantu hashobora kwahinduza nk'ibihumbi bingahe by'amande buri munsi. Nase bebe abantu bibagirwa kwishyura ni benshi pe. Kari akamodoka kavuye he? Naho kari gucaracara. Dore ukuntu hameze. N'utujene. N'utupolisi tw'utujene. Umva reka dushake parikingi turasubira. Hano rero kuhaza ni byiza. Ariko make sure gushaka parikingi ugomba kuyishaka, ukongera ukayishaka, ukongera ukajya kuyishaka, ugakomeza ukayishaka. Yego.
Bebe subira handi twavuye turarangiza tuyibonye. N'umuntu urimo kwinjiramo mwebwe nicyo niyo makiriro yonyine Turaba dufite. umuntu urimo gusohokamo, umuntu urimo kwinjira nyine uvuye koga cyangwa se ugiye guparika, turahita tuhahagarara. Mumbarire murebe the beauty of this city. Wajya murebe tuno dukapu ata turiya dukapu mwatubonye. Arara bro. Okay. Turagarutse. Tubigenze gute? Uwuhe? Nagiye kwinjira. Uwuhe se? Nagiye kwinjira, nta kintu nagiye kwinjira. Umva turi gushakisha. Aba bantu bose bagiye ntibavuye koga. Aba bahe? Abo bose baraho. Aba babifite pizza. Pizza. Cyenda shanda umuhanga kabisa mu bintu byo gufora. Umuhanga twagezeyo saa sita gusa. Guys tubonye umwanya. Tubonye akanya ubu ngubu tugiye guparika tugende kuri plage murebe ukuntu nsa neza. The sun is sunning. We are looking pretty. I love looking this beautiful. So reka tugende dute tujya ku mazi. Yeah. Guys, ubwo phone yangiye kuzima tugiyeze ku mazi. I'm gonna enjoy. Ndaza kubereka ahandi turi bitembere, ndaza gukoresha phone y'umugabo bari recording the rest of the journey. See you then. Iyo reka tugende. Mbega umucanga. Mama nushibura akamambiri urakumara. Good morning Sabriya. Good evening. Umva turatashye tuvuye mu mazi murebe isaha turangije koga. Ubu ngubu tugiye gutaha ndi kuzenguruka kanyuma. Dore tugeze kuri pole z'ubwato. And ubundi duhite dutaha. Nibagiwe microphone. Like imihini mishya pe. Ako nibabwira ngo hano hantu harubakitse. Mvugire ngo harubakitse koko. Cause what is this? Dore ngiyi pole y'ubwato. Nabonye ariko. Do you guys see? Oh my god. Abantu baragenda hano bukenda gushya. See the beauty. Abantu mwe ubu bwato bwose abantu ku giti cyabo. Dore ba nyirabwo bari kubuvamo sha. Newe. Dore sha ukuntu ari bwiza. Ibaze ko nkuzanye hano hantu isiko tugeze tunahajya. Umva mbega twagize umunsi mwiza pe. Umva we guys ngamureba muze mbaha akato. We my yeah baba we hano hantu hari amato kugenda ukageza do kuri zoom ya nyuma. Ubwo se n'ubwato buparitse do MJs kandi zoom kuko ntago n'ubundi mwabo tujya hano yo kureba ira gahunda. Oh my god guys, dore toilette za publique uno mujyi. Nikanze kaka
Nawemeye uno mujyi. Pe. See the houses. Bari mu ndebe zino nzu. Mwarangiza mukambwira ngo ntabwo barenze muri uyu mujyi. Buri nzu idizayinize mu buryo bwayo. Buri nzu yubatse ukwayo. Aha hantu ndahakunda, murebe ukuntu ari heza. Nabazanye kubatembeza ku kandi gace tutigeze tugeraho kabaho ubwato. Guys, see the boats. Hano hari ubwato kuva all the way there. Kaza ukagenda all the way to the other side. Ariko murebe amazu. Kaza ngare hirya ya bino biti imbere kamazu. Reba gatara. Kandi nako muri jaride. See the house. See the house. Guys, see the house. Mumbare murebe izi nzu imodoka. Nkunda imodoka rero zanka mutima. Murebe izi nzu. Mumbarire mu ndebere zino nzu. Guys. Niba mwisi bafite inzu zimeze gutya, what will we have in the heaven? Mwijuru tuzatwayo gute? Tuzahahurire sibyo ratatu biganireho twenge tuvuge ngo muri kwibuka uri twereka bwa buzu ngo ni bwiza ko none reba hano ngo se bihuriye muri konseka kweko nta hantu bizaba bihuriye. Mbadora ukuntu nsa. Nambaye ingofero, nakuyemo perike, and I'm moving. But today, it's one of my best days. 17 la kamera. Reka dushyiremo front na back mugende muri kundeba ndi kuberekana n'amazu. Sasa twagiye. Abonye. Ino nzu imeze ngo ifite ibisate nka sa. Dore ubwato sasa. Dore ubwato dore n'amazu iri hirya. Mutajya ngo ni hahandi mberetse. Hahandi mberetse hari hano ku iki gihande. Hahandi dore ngaha. See the houses. See the boats. Yeah. Hano hantu ni heza. Na hantu nakunze mu Bufaransa. Nahaje kuri plage mpita makunda and I'm still enjoying. So someone is calling. I don't want to pick right now. I just want to show you first and to go back then. You know. Murebe toilette. Tell me. Isn't it toilette? Oh, this is so cool. Wow. Umva rero ahantu mbese se hahagije. Ahandi nahaberetse last time. Urumva? Aha rero mberetse ndabona bibaye. Akankunda ngo petit tambour. Ubwato. Nyirabwo arambonye buriya aravuze ati nk'aka kantu kazi ibyo karimo. Murebe this house. Murebe urundi ruhande rwa ya nzu. Mumbare murebe ino design. Mumbabarire. Mumbwire umu architect wubakira no mujyi azaze ranjya nkorera inzu kuko nakubaka inzu imeze nk'igisa ubwo. Murebe ko ntari clean. Oh my god. Too clean. Murebe ubwato. See the boats. Dore ya nzu ndacyayigenguruka.
murebe iyindi sayidi uko imeze mu buhamya. See the boats. Wow guys, ngiye gusubirayo but mbagejeje aho ubwato ntabwo mburangije, bugeze ira hepfo. Mureke nsubireyo aho baparitse. Hano kugeza ireya hirya kuri ya plage twari turiho ni ubwato gusa. Like what is this? Bakora na parashite. Uzaza tuzajya muri iki. See the house. Oh my god. Thank you guys for watching. Mwakoze kubana nanjye, ndabakunda cyane cyane. Dore yanzusha niyo henka hari. Ndabakunda cyane, but my God loves you the most. Ngiye kwitaba umuntu uri kumuhamagara nindangiza ntahe kuko nakerewe pe. Kuza saa kumi ukahava saa yine se ahubwo ubushize nahavuye saa 7. Umva ko maze gukabya. See the view. I'm looking good. Mana yanjye. Reba ubwato. Kambakuriremo aka guys, rero mwakoze kubana natwe. This is the boats. Tugeze kuri buyu ubwato, tubiyeyo mumbare mureba ari amazu ari hirya ya buriya bwato, murebe ukuntu ari meza, mukurikiza murebe buno bwato. Like mw'ijuru turi abakire koko. Mw'isi niba abantu turi abakire gutya, mw'ijuru bizacura iki? Mutwitege ibyo mutatubonanye mw'isi. Mw'ijuru be ready. Get ready. Oh my god. Dore ka kayira namanutsemo ngaka nkagarutsemo. Gusa nashaka kubabwira ngo Imana irabakunda. Sinzi niba muri kumva amazi ari guhinda hano hasi muri ubu bwato, but harimo amazi. N'ubwati bumwe buri imbere y'ubundi, ubundi buri imbere y'ubundi, ubundi buri reba buno. Tara kuva hano kagenda kagera iriya. Mwabibonye ariko mwabibonye. Mba reka tugende. Ndabakunda, but my God loves you the most. See you in my next video. Mwakoze kubana nanjye muri uyu mugoroba ndetse no kuva kare. Imana ibamugisha, mbifurije ibyiza byose Imana itanga, muzabane n'ijuru.